verbe parler au temps présent. Hein? Le verbe parler au temps présent. Mukikungu, kisongi diambu, tikugoga, muntangu yoyo, tulewopi muntangu, yitunina, tangu yotunina. Hein? Le verbe parler au temps présent. Donc muntangu yotunina. Kisongi diambu, tikugoga, muntangu yotunina. Je parle. Tangoga. Tangoga. Nani tangoga? Munu tangoga. Hein? Munu tangoga. Tipali. Tangoga. Dans la dissuasion, on a dit tangoga. Ye tangoga. Nani tangoga? Nge. Nge tangoga. Nge tangoga. Donc tipali. Il ou elle parle. Katagoga. Nani tagoga? Yani. Qui? Yani. Yani tagoga. Nous parlons tutagoga. Banani batagoga? Betu. Betu. Betu bakulu. Tutagoga. Donc betu bakulu mukati ki nzonka de timadogi makikungu. Tutagoga. Vous. Nous parlons, vous parlez. Vous parlez, tout à goga. Banane bata batagoga. Vous parlez, batagoga. Banane batagoga. Banane. Bao. Kabetu. Vous. Bao. Hein? Non. Beno. Beno lutagoga. Vous parlez, beno lutagoga. Hein? Il ou elle parle bata woga. Banani bao. Bao bata woga. Donc, malogi metu, mawunu, kisongi dabu kikugoga, mutamu, yitunina. Mutamu yoyo, yitumweni je parle, tangoga, nani tagoga munu, ti parle, tagoga, nge tagoga. Nge tagoga. Il ou elle parle katagoga, yani katagoga, et nous parlons tutagoga, banane batagoga, betu tagoga. Vous parlez lutagoga, banane benu, vous parlez benu, mugoga mulunina lutagoga. Il ou elle parle au pluriel batagoga, banane bao. Voilà, il m'a donné metu makikungu mukilungu ki wunu tumanisini wo. Kati tutamona kama pasi mudamu babengi kalutazona daka kuisa mu kulomuka. Nous aisa bakabata kuisa ku basiki savala besa. Tuende ko tukimbote. Kongo mongere lubuirwambe kumira nge bangu zambe